Ni aciari a arutwo a cukuru wa Rwakimu gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Tharaka ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi makimenereria ũrutani wa cukuru ũyũ. Kiumia kĩhĩtũku aciari marũrũnganire na kũhinga ofici imwe hamwe na gũkanyĩra ya mũrutani mũnene. Marauga ciana ciao itikoretwo igĩka wega mathomo-inĩ na kĩgeranio-inĩ kĩhĩtũku mũrutwo ũrĩa wekĩte wega ndakinyĩtie marks 150. Tukijaribu kuita wanakamati tujue maneno mwalimu anakataa. Tukijaribu kuita hata tuulize maneno mkutano tuone kama tutasaidiana, hakuna mtu anakataa. Sasa tumefika karibu miaka 5 hivi, watoto kama main school yetu hata ifititi 110. Sasa tumefika mahali ya kwamba tuone kama tunaweza tupate usaidizi na njia yoyote, kwa sababu shule haina kitu. Hata saa hii shule iko na njaa. Arutwo anini arĩa maroka cukuru nĩo marethomithia na aciari mekinyĩtie gũkũ o rĩngĩ kũrutũrũra mũrangĩri wayo. Ninaitwa Njofre Mwendwa, na Njofre Mwendwa niye wasimani ya shule, na saa hii maniambia nitoke shule wazazi, na saa hii natafuta wasimani mwingine ama ni mimi. Kwa nini wanasema wewe wasimani toka shule? Iyo tumesema kufungua hiyo ofisi, tutafungua siku ile uje mandamu ataenda, siamani aende, siamani wambomu aende, mufisi aende, wasimani aende, wote tunataka huyo hata mandamu wapitie aende, tunataka tuchaguane upi. Magima maũndũ marĩa marurumũrĩte marakara ma aciari nĩ kĩgĩna gĩa cukuru kĩrĩa kĩrutagwo nĩ aciari o hamwe na mbeca iria cukuru wonaga kũgerera mũgũnda waguo ũgĩtuĩka arutani nĩ maremetwo gũtarĩria ũhoro ũcio. Sisi tumeamua kufunga ofisi ya headmaster kwa sababu mikakati ya shule haiendani, bali mwalimu anafanya mikakati ya shule haiendani na wazazi. Hakuna bila unaweza kaa kwa mboma ambaye haina viongozi, mwalimu anafanya vitu vyake kivyake. Na watu wake au watatu ambao tumetanja, chairman wa PTA na chairman wa mbom, wakitoa hiyo pesa wanakula, na tukimuita hataki kucompromise na sisi atuelezee venye mitandao inaenda. Hata leo ako kwa shule, tukitaka mkutano hawakuji kwa shule, so tutaendelea aje? Alafu tukarudi, ni si kujua kama kulikuwa any problem, lakini for the matter is nilikuja nikakuta kuna shida kubwa sana ya kupotea mambo ya shule, pesa zilikuliwa. Mimi nakuaga msasi wa mbom. Alafu sasa maendeleo ya shule iko low, tunaomba idhibitishwe iwe. Walimu wote wakiingia hapa wanaangalia hizo pesa tu, wanataka pesa sababu tuko na samba kubwa sana hapa. Wanapata 200 hapa kila mwaka, na hiyo 200 hakuna kazi yenye inafanya, ni kula tu. Hata chamani akienda huko anaambia wazazi wa shule nyingine pesa za Rameko tunakula tu, hakuna wazazi wanaweza enda bali popote pale. Kulingana na vile tumeanza kumnyanyaza kutoka mwaka wa 2018 hadi mwaka wa 2022, ni kama tumeteseka vya kutosha. Juu rasilimali ya shule ni kama inapolwa, miti inakatakatwa, mchanga unachukuliwa, unaenda unausha huko, tukiulizia pesa inapeleka wapi, mwalimu hataki kutufanyia mkutano atuelezee vyenye hiyo nini inaenda. Sasa kila mzazi ni kama yeye ameamua tukutane hapa shuleni tuongee tuone ni nini kinaendelea. Ona gũkĩrĩ o mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩthomo Tharaka ya Rũgongo nĩ arutĩire aciari watho wa gũcokia arutwo cukuru. So what I request the parents is to take back the children to school as the office has started investigation on the allegations that are saying the acting head teacher has done. We know the school has too many resources of the swamp area where they rent for the income generating, and that is where the source of problem is. Ahinyĩrĩirie macibũ gwĩtia aciari mũcemanio ũrĩa ũgũkuruhania arutani o hamwe nake nĩguo magerie gwetha kĩhonia kĩa mathĩna macio. The office ignorate again on the incidents that happened, but system are put in place to ensure that all the kids are back to school, and a meeting will be held with the stakeholders of the area and the parents to sort out the issue, and everything will be okay. And the DCC also is aware about it, and the area chief is the one to coordinate and have the meeting with the parents to
together with my office. Kwa ihinda rĩrĩ cukuru ũyũ mĩhang'o yothe nĩ mĩrũgamu rĩrĩa arutwo mabatie gũthomera kĩgeranio gĩa bũrũri kĩrĩa matanyĩtwo gũgeka mweri ũkĩte. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.